Nós temos maneira 35 stand que está roupa mais que ano anterior e ademais nós temos gente arriba lista que não tem mais lugar para abrir aqui. Que mas esse aí está roupa bom comparar com o ano anterior. Nós estava roupa direto para aí que sim estava roupa bom, mas espera que o treino lá bem, roupa costa, mas é bonita mesmo de comida, até na souvenirs, até na panha, tudo coisa dessa roupa bom, os duches, mas roupa mesmo. De gente na local, gente na que vive aqui na Moiatur. Douche bom. Door komt het eraan naar Romer voor schoonmaken. En toen Nicole alagami bing para kerstmarkt. Voor het eerst. Meteen snacksbox, groot en klein. En een paar taartjes. En chocoladepinda. Je kan het heet drinken. Het is lekker. Bon Pascu. Felicidades. Veel plezier en een prachtig mooie kerst voor iedereen op Bonaire. En dat iedereen mag echt genieten van een mooie kerst. Desejar a feliz Páscoa de parte de nós, de Clube Romer, plus de Romer aqui na Anang, e eu quero aqui presente, para desejar ao povo de Bonaire completo, Antillas, tour, feliz Páscoa e próspero ano 2016. Tudo coisa bom, eu quero para nós tour, bom ano novo. Me quero desejar gente e pueblo de Bonaire, vooral tour e gente nota de Bonaire mês. Feliz Páscoa e próspero ano novo, lleno de bendição e turcos bom para o outro ano que Deus quer nos botar outro kerstmarkt douches aqui. Bon Pascu en een bon ano novo en ik hoop dat iedereen hele fijne feestdagen heeft met vrienden, familie en ieder die ze lief is.